Lepo pozdravljeni, drage gledalke in spoštovani gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometnega kluba Olimpija Ljubljana. Pred nami je prva pripravljalna tekma varovancev Igorja Bišćana pred začetkom sezone 2017-2018. Več prostora za Danijela Miškića, podaja proti Oduvi, še enkrat več Oduva na levi strani, ki ima več prostora, odlično Oduva prodrl v kazenski prostor, Oduva priložnost za Olimpijo, streljal je Luka Gajić in žoga je zletela mimo gola. Nogometašev v in en pred kazenskim prostorom gostov, Zarifović je prišel do strela z glavo po podaji Alvesa Skota. Gajić se bori, podaja na levo stran, kjer je Leon Benko, v sredini kar 4 nogometaši v črnem dresu, Benko, Oduva in kako se bo vse skupaj končalo, vendarle z obrambo vratarja Jelovčana. Tomić. Dolgo podaja proti Isi, oziroma tule je Leke, lepo si je Leke zaustavil žogo v bližini kazenskega prostora, oziroma v kazenskem prostoru je Leke in 1-0 za Olimpijo v 57. minuti tekme. Blesinke Leke je strelec gola. Hitro spet kroži žoga. Španja, Brkić, Gajić. Španja, lepo proti Brkiću, lepa akcija Ljubljančanov, Brkić pa Tomić. Tomić bo streljal, močan poizkus Tomića. V 71. minuti, lepa akcija Ljubljančanov. Bajrić spet zanesljivo, Španja je krenil nov proti napad, veliko energije ima očitno mladi 17-letni Juri Španja. Isa se odkriva na desni strani, ni prepovedanega položaja, Abbas Isa, Eleke 2-0. Še drugi zadetek Blesinga Elekeja v 72. minuti tekme, odlična akcija Ljubljančanov. Gajić. Spet Eleke za obrambo Škofje Loke, Isa je v sredini, Eleke ga je našel, Isa 3-0. Odlično kombinirata Blesing Eleke in Abbas Isa, 73. minuta in nov zadetek v mreži Škofje Loke. Zgolj zamenjala sta vlogi izpred dobre minute, tokrat Eleke asistent in Isa realizator. 3-0 vodi Olimpija. Žoga za Bajrića, ki je že izvedel prosti strel, pa Brkić. Tudi Brkić in Tomić sta pokazala, da sta zelo kakovostna nogometaša. Eleke pa je še enkrat pobegnil v škofjeloški obrambi. Eleke bo poskušal s preigravanjem. Eleke, Isa 4-0. 83. minuta, še ena super akcija Blesinga Elekeja in Abbasa Ise. Oba nogometaša sta dosegla po 2 zadetka in visoka prednost Olimpije, zdaj že 4-0. Pa bila je dosta ozbiljna utakmica, čak možda za nijansu ozbiljnija nego što sam očekivao od protivnika. Prvo polovreme je bilo dosta onako natjecateljski čvrsto, nismo uspjevali konkretizirati neke stvari koje smo uspjeli pripremiti na njihovoj polovici, tako da tempo igre bio dosta solidan, mislim da s te strane možemo biti zadovoljni da smo odradili jedan, uz to što smo uspjeli izaći na teren, odigrati prvu utakmicu, odradili jedan kvalitetan trening kad su fizičke komponente u pitanju. Naravno da je s vremenom smo ipak naša fizička sprema i kvaliteta došla do izražaja, pa smo drugo polovreme, ja bih rekao, s lakoćom postizali te pogodke. Bilo je, ponavljam, nekih dobrih stvari, zadovoljan sam sa određenim pomacima u stvarima na kojima smo radili, u kojima smo pričali, u kojima smo insistirali. Naravno da je još jako rano da bi mogli davati neke konkretne zaključke, tako da pokušat ćemo ove utakmice koje slijedi iskoristiti da se što bolje pripremimo, tako da 29. u prvoj službenoj utakmici budemo spremni. Res je visoka zmaga, težka tekma, noge so težke, prav tako probali smo sprejeti neke trenerjeve zamisli, na koncu se je odprlo in pri prihodnje tekme, ki bodo prišle, verjamem, da bo še boljše. Kaj pa s tvojega vidika, po dolgem času si spet odigral tekmo v Olimpijinem dresu? To je res, to so moje sanje, to so moje želje, da igram v dresu Olimpije, tako zmeraj, ko sem na igrišču, dam vse od sebe in to je to.